Oo. Nimbola nakabali besar na nomunisia matikumai na kabi na kanikua sa uchungona ndua na tini na miniti na ngona mai viti vavi ni vinaka vikim ni na biti tiko na nomuni tuba munisia mamai na singi vinaka nikua baka usibi veira na baka lewe form diversity visa na green card ni turbo me Amerika na vula Oktoba enambak saúde, so vira na vakale fomo na ronondolo rosang vulkava o kotoba kinan mateni mata ni November ni vakarong sarmai ni sema mai ngosaranga na nomni programu vikemuni na vakale fomo na ronondolo ka va vavi ni vinaka baka levi kemni na baka tataro tiko mai levu sarera taro baka levu tiko mai ve yau baka talanga kine ve nunggu turangan ni nambuke baka rong toka ende baka rong sar tiko mai Texas o mari ke bosai lagi klan ni levi kemni o nisa dori ko baka levu en nunggu bata endo baka tevi talanga ko enan noni bata ni ko endo na reida bata tukin na nona tagani ve na roots and route vavi ni vinaka tiko vikem ni na santo baka mureti ko na nona tagani ve balati ni leu saranga na taro ko taro ni tiko mai na keni sau ko sa mbita ngame baka rau rau weekend lain da marutaka na vikem ni na barong tiko mai ni tiko so na wekanda ituki ersa mai tungo na bonole bungo Amerika kara sulitu na nonra ngauna mer soli makasal bako sibi be kenda na ituke inda bakarong tiko meni kuwa inda tiko mena vese viti na vese buru teleso o kwa rabaka le fomu mai mera duruba no mai Amerika o kero marotaka kero sulitu na ni rongau na sigura ni kwa lantua ngane aua na nanda vitala no na mbugu ni kwa sa walo tiko na kaloko me Texas sa ono tiko na kaloko ike California vinaka vinaka baka lipsara na numuni vito kuni mai na sigura vinaka enda iya me bakau nindo kila do langa mande do la ser me da warre kirna kana bo songoro mo chiko sa to chiko na ti mbuli chiko na bani keke bat kana to boy me ra sema ra mai ena vital no ngam gondo to kana vital no ai bimbindina veira na vakale fo me na baksao tika na wasito kana so itu kutuk bimbi veira na dava mo na bakala matakina sila sargani mataka sana madala kina na mandingi nimbula naka. Pinakabali verto na Tomata Vibes, na sera nga ko membalit di Amerika.
singa. Selai Amerika, korui kanikanita, bisa minraki amai sotawa, emade sila. Erito toka tu na kanavina, karaka rawan damu alima, ang bangaba tu na kanavale, etama viva. Sanilaki amai sotaba ena vesina. Sanilaki amai sotaba ena vesina. Me saunin rake o mai satava ena veisinga e na ngona sarangango sa te vu me kata te kumena rake a veke tongo California sa te vu me biuten te ko tiki na chake te vavaku endo tarami tiko na sona singa e tau mai na uda ia veke to California endo vila baka wasama veke to na singa ia sona ngona endo batambata mai sianga ngani do lutu na wede vate lutu chunga mena ulu ni vanua verto nga mena toka lau ni vanongo Amerika ya sasa vaka New York verto me Philadelphia kerto me Washington DC Pennsylvania do lutu vali verto na uda de vata ia na turanga nonda bulangi tiko ni kua sema sar tiko mo kua ena deva ni vano levungo o Amerika ena vano levu na do kilatu o Texas nongo met santana bakam bula sarva. Bula na kolabo, mari ka pasilang. Bulan ka dapu na dolo kemina ba rong somai na wali bulan sema timena ka vini kwa na zango mari ka pasilang lele usa rede unda kana na bata ngo ni dokter ti na bunga sarangona sabe ka bita bata ngo lo rete umai mai wasetinga na tuku ni be ka menda tosokin na be kanta sanga tukin na libu kanta sanga tunong wale memerik na be rawatan na green card untuk ngol tinga mai mundo mai be bosa tukina untuk o sini soli bakasal au wari takatunga na bika au wakila wala ko rumah na bika la ko rumah talanga ma yo irana mur mai veo meron ni buke yo kino kemuni na sasanga tu mai moni wala mai au mai na moisi mai wono te levo venu ka mai na moisi o wa sui na buka luka wa moro ni tasir kai dolo vosta na ida sabina Sa totoo ko sa manlako mana vale bala po la koro rere totoo when to levu en sara ba turanga no musik ke ba ni sember ni butuki no musik ni to bole saranga moni la ke butuki oh no la koro la turanga go toka sare na lomo ni bono sare lomo sare ia dora causa talita kan saya to kina na ngoni sang en non ro me vitalo no ba ko biotini non me vosta talanga tinesiana ba madal takati ko na marama rendini vale ni ando na tombale mbala bu na kapa no na tombale vi mama tu sabe lomo lomo ro na marama ni tele buko saka ko sa na kaya mama na taka via turanga watingu endino beka se sega
Iya, naparu taka lavoni Hmm. sale rene sarmai non koroni to domo tinesiana baka tabi tiro tali dono do itu tuba baka bitamani ndaku mo na ngande tale na koro. Ketua cukup mungkin na ketua ngai wale tale na rondolu katulu na sinsudu me rondolu kaba asu cuci ngone ketong ngai lapa ya sa kela sarga metri valur ayo Oh. ko keru ketu se la ko lu asa ngai sekali cuci rol butu ko ya ketu se sombu ya ni weni au sanga tumbali lo mani gono ayo kaya tentang lagi mama ni konsala sa ka vola kan keru limbi ba sori ka na tumbali lo mani to kai tua pasan beta tu no libu Boleh Lisa. Ya, mina Boleh kan sa Lesa. robo, mina kan sa robo no kunsa. Teman kalau nggak telewe, saya pernah kau di Hmm. salah sana bisa Iyo. no mendingnya, ketok. Mana kembali saran daku, na nomu sulit tu na nomu ngono, memang karena mu kuanai ni orai ni soli bakasala, iyo o wasia na Iyo. beka o lako tu rumai, na Hmm. besar mana yang bimbing na be ko kontaku, na nomu wasia e bolo ni tuku bango e biar na baka. Mina kan dak. Emili ubda por do mure usara ikla mina kan na italan mo. Ni na kena mo itigo buta kina nungu peja wa tigo bu en na green card coach Fiji. Ya wangon no tigo bu kino taka butu me private group. Ngai ngam na usanga kina me public. Yang kai sini rawa ngai sini pataro Facebook mo public taka nungu group. Bali ni salele buna bata taro. Usanga mai ni krita kai kina na roots and routes. Roots and routes na Facebook page. Kaya kao ni binakatan na vi tuku-tuku sulit tiga ni itiko na pizza na roots and routes. Inabuna wa tigo buta kai kina na grupo. Nangaw na kerua apply mai kina. Waka yuetin. Nangaw na sa turu tikin ur application. Sa kero sa cek taka baka na nina nama gitingwa na cek na singa ni matak. Kerua sa cek ya asala kumai. Sala kumai pikirau na ibola ni sa durumay na lakalo. Na niruba ka sa matudok ko. Sa kwasar na green card mo. Sara, sala. Utsa usange mechi ko usange baka sa mata kay utsa keruge baka tatarumay. Vira na bikila isa ratsuke niki. Kuara lakatuan na green card. Kuara sa luto niki. Akero mani baka tatarumay. Ngesa nga ni bumambote sa libu din iyo sa libu din sa na ususuki. Sing libu lang wala may respond may na message. Meron to ko na may go libu ratul tinga ningo sa setra. Sa pikta yang gor sa kwasar na sa set gor. Sange tortsumia sa meninga Indonesia mo giba ko wilika. Sange. Ang isa nga ko na green card mo. Oya o tsuko na process mo na takawa. Tsuko so na form mo na fill taka. Tsuko na bika mo na gele saw may muri, mo le interview, mo gitawro ken na nugo visa. Mo gelo ko member. Kuya na bika ya. O sang kay baka reda nga baka tikyo. O sang kay baka wilika. Baka muri sa revida na immigration lo elelew. Uliwa wilika na non rewa ya nabi karawalatu, nabi karambiuta. Ngai baka tao yung lungo. Ni usasanga ni kiru usasanga ti mo mi kiru tamo sumay. Ngai baka tao na suli information ni sanandong. Yo, rawo so din na nga usidi ka ni ra sini na kata mi kiru ko raw so nga ra sumbang na taru sa taru ra dorun ka tu beka taru lelia minta taru tu mai ko sang gamen tu ne kena bi jimila ko so tu ne kena bi no golini vali ko sana ko do ko tali taru men tu ko sana ta ka banga na bo wili ka nga baka tikau sana ta ka banga na ko research na bi ka nga usa tumbu ka romai dor sana ta ka ke baka duru ke baka siang siang yo ke man nila ko me mani turu sa tu ko kirus ko bi sa tu ko ke man nila ko me mani turu non tala besar ay doon ko Facebook page. Doon ko Facebook page. Na information kedo sa kilango, na vika keda kendo rata ka, may turuki na londor pisa. O sa nang beauty ka. O sa nang beauty ka, may bukay rin ako may sing ni sa umi. Siya nga ni doon na kaya laba kikina. O bito sar nga na elo gundo pinakatoyaw. Na ni Robin nakatabaw yutin, may nakakero na vika kero wili kaya na vika kaya. Balta ile wendo may luto non rabli kisini ka. Sarading ita gitu raga singkil na tabi next step. Sabi may mau tu ki non rapitak. Isara may luto na sini sa rabli interview. Kero vina kata me kuni gaya talibin, me kuni talibin to. Ko ako kero sana numo kina me sambi ngayon, me sindi kina turok. Sanggang tu bakai lebu tali begitu tinggul sa roti kana sa ni labo na vika me lava ki ube barita kana nuko.
isi yang ngasar kan itu kayak saumi free kayak bukan tuh information sultan aku ambil karena sumun si wala tahu na kinatiga mo na pizza wala tigi sotal nga rawat taro tumayra sa ubya address ta talaga sa baka la konda sa tugo ni me kani baka baka mo taka tu ni ubya rom ni ubya begitu ni ubya taka tu merla ko mena tamat meruno bos ta tu kini yesa na kaya si tu wit tu sorto nan delin ren ren nung ko kasangka ratu ko la ko may sala ko mikin na kena vital no na kaya ko misalnya tigo sandala ko misalnya tigo yo sa wawi na Pagaliw, misabi wala ka ni umakabuta na individual visa sa suli sabi wala ka tatsun baka limunan raw na tama to sa ko kay misalo ko may nalo man ibida na baki sa wala ka buti mikin na may wala private group may ato ni may public mo na baki sa ito sa public tayo kinanungo page Sebenarnya, iya na wala sarta may siya na labo baleta ni oro ni kambeka waray sarangan ni leo wera takava na kau takavitsikwe iyo sarot me vana ina non rarai value mm clara na numo kwe na clara chat tak chumbe ka sona ka iyo se gor lebo nga tu na kana lebo ni paka ka mm oni baro mo tu lebo so mo Sorry, wikim ni na barang cukup mai. Ngona bi bu kesar ngai ngol sar ngamai be marika. Wikim ni gayun dui baka tu wikim ni na dabo oni bera kapai. Wikim ni na mm barang cukup mai. Na wali besar. Sember ni na ngol na vital no membalitira na play na bagsauti. Ruli talo na bi wasya o labo weekend ni ko. Balati cukup na ngol na ni kandamu. Wat kendo na dorobo ni teleu. Tulo tika mo man teleu. To na gaya vi kandamu. Talo taka manda mai labo na italo noa ni na dhorobo ni namata mai televu ka keroang kai soto tu baka ralaka na huba dem mm mai Nevada talo taka manda ndaku don din na italo noa viva kungit ni bola binaka vekem ni iyo no mai sa binak bo nanti bulu binak ko waro ko may bulu binak au ambile tu na doru ko ambile tu na kini talo na nugo page na roots and roots ka ka malikin na rukuni ka pa foto nga na biography ra itsi kini repin post ito na post mo to ay pinte gitu na kini talo ko au ambile tu ko balata evi baka loka ka ta kini talo na doru bungo na na sa sanga boliti ko may me wala may kung doru bu ni irralibu may namata may telibu eh Ako sa kay asen kay ngunangan biti London ni Mekin, abuli may London na narukugo. Gay mati nga nun yung bagi may ito ba sa ating apply to. Sa apply ba katsin karua. Katsin karua na yung bagi nun apply. Na kaya na katsin katul, ang gay apply na katsin katul na apply sa gay turun. Kaya sa gay daw dagdag ba kato ka, nindo taruin ko, nindo taruin nindo tukun ko ngo nakauta ka putsungo arto nang galiwasan arto na embassy na rin arto rin vian bagi arto rin na lang may ta pasara arto na liwa arto kito yo sa dig tagi man tanong kan vian bagi sa baso sa tiget sangge mani sangge katsin katul niya bagi non na plus sangge ding tek na green card non application non ang wala to nga may nakinita pa sa tunggur non wala to nga may singi tulo mo ya tul se vana bul non wala man asa man lidur mati wala merka sa lidur paso to dinga sa citizenship may pala sa sanga to kamu ya tapos sa rin may citizen sin ka tulen baki nakango kinuturan mara may ito ten misog na application ni free na bika kaya free mo sanga to kami biyan baki nakanga mo biso to na kimitan pa ko nakita mo nanti autorin ko baka sa na mo may suti at tugon ko yawa nakakasarto nga na finance may bits. Siya nga bakang doon tan rano kung bulato kung muna may tawran ta kay. Asa may to kasartong ko, sa tong na rito kay tambala kini talo nga ti unggo na pizza roots and roll. Na vanilla de ba. May rara libo na mata mitili. Yo mute siguro ang dako. Totokan din ay nandiyan na non sa sangay. Tin karon na yung baki bikim ni na warang ti kumay. Na non la sa sanga tiko na turanga ni telebungo.
o na Danieli na deva okla ni na barong tiku me kwa me Kansas ke baka barong tiku maturang nita bina ba lebu na yalondina bina ba lebu na nomni I bakarite ke bina ka ni bosota labo baka da na Hmm. ngone le ni kanda Tapi nak ube baka bulat altinga ni baka bulat altinga be andol nongon nelo wasingai ngole tiku mo yo nensi indikan ave tirabi. Ngonelo ni nakasalaka may kandang. Saraturu free sa tiyo may kandang. Sabi lang mo na tsaz tagi raman dahil na sa lele usar tiyo nakakandang usar lang mo. Sa tiyo mo tsaz tagi. Iyo, asa ngole tiku may asa ngai wala sartok na mo sabi ruo na iwas sa sa labang asa ngai kiro mes tok tok pati ki yo taman na siyo taman na lilimbyak o sintoro. Asa ngai tungo na tiku mo ko ni sanggay ngole mayo ngonelo. Do tar tanga mai me balatan na vikan ng do turango sangali asing ni manile ye sebuki kwesti nga misa sangat tilo ko mai asal yang sar vinensi nensi ko borong tu may bolo na welcome to the United States kilan lew sar ko cimti sa tungo na vivon wa tu sa tandole kya na burbur na no mo next step na vika ke sa burbur lew sa tu kino bokon ni vinna kana no mo ngolo nensi tu ira me nakasala kami kada bu ndat ando andi sibia sarang nakikanda bu nangol tu mi ban ko pins asito dami famo. Sebenarnya, nak balik saran tak aku nabi bukan lebu. Aku lain ini na lelebu ni nonton aku mai tai. Aku lain ini lebu tar nabi buke. Dan na sulele siani ki na nonton penua mai biti. Bagus sih begitu na kanta begitu tiku boleh goi Amerika. Kita sa lele usara. Daku kanga na kuate tuku ni mai. Kita sa boleh begitu nabi buke abiko. Se vê que a menina barra com mais na taga de bebo mari que você lá na roots and rap au sa bita chuka no sa tep tak chuka ngore na no chat comments go so tar chuka mai roots and rap roots and rap Facebook page au sa wasa tar chuka na kena taga di beba na nongu screen na bidang na minute sa oti iya na nero bital no tarabongo na ngwale sar nga na taga di beba mena kay baka madal takamayo mari ka weekenda na bikim ni na baka leo fom na bak saud na tab mo ni takapalo po to man na mulang ko abi kor na baka leo fom na bulo ko to na bak saud Sebenarnya weekend na plan ng pag-Saudi, na plan ko to na pag-Saudi, ko to kinolong ba? Eu apply to na 2024. Iyo, kaya baka na return na post on the plan to na 2026. Ya pati ko na kana luli, kaya baka ko apply na 2024. Iyo ko na mista na no mo kiso ko na kiss ni 2026. Wala na kiss ni 2025, pero siya apply mo ra 2023. Balatan ni iko baka ko torri ko apply na pag-Saudi. Na ko to na mo result di ko na check taka como na reda ni mataka wana katulod ni me na rondo ruso kalima iko na reda kina otsa nangai na mo process niya nangai tege bu na ko to ba 2025 na ko to ba ni bago nangai tege bu kina mo process niya so iko sa wili ko baka process niya 2026 kaya baka so iko confused ko nito post ka tsura na 2026 di lottery o iko na kiko plan 2024 iko na 2026 kaya baka mo ga plan na ko to ba mo o iko na mo divi keso iko na 2027 iyo ambaki katarawa tiko na unita ko kila ni lele weekend sana na magiti ko mai na katolisinga ki Amerika na kaba mai biti ano singa tambo ngayon rami na mo din matagal singa tambo sar na check ta kana no result balata na tin ka rona kalo ko na singa lebu tutu ike na Eastern time o eliutal sub ke to Texas que temperatura bonta na may one Eastern time. So na Eastern time orto lucu ke to na ninga sin ka rona kalo kumikya sin ka rona singa lebu sa ordo man result may na Eastern time ngai vana kalo na matagal may biti. Kaya ni balimbali o yan ramina mo di sar no check tak. Yo mo de binaka yan ramay na result ni sa ko na sa nulo. Dati wa kaya baka o mani check e binaka mo kay check sarto kana kavi. Baleta
Ko bura-bura todo ko cek taka juga na peja. Ko bura-bura todo. Na via mbaki via tiko na milioni baka na tamata. Via tiko na 5 milioni tamata ra apply tiko na kan. Ko ya mo kay baka sumata kay 5 milioni na tamata. Cek tiko na ngona. Ko na ngona yukan ramikin namo. Pero no kay wara ka sartu mele singa taraba. Singa tulo taraba. Mesama lumu palir kesa. So na ngona kay ko tubulin radio ko sa keker mo kay cek ko siya panasina. May so na ngona tambakay ni crestinga minaka crestinga. Bertindili buat cek tadi. Ili buat cek tu yang pizza. Andin, total na kau bea tu kuna ndaku. Be ni bati ni singa tambuti ko bana kalau mata kalilai masu manta. Masu manta toka na ti do mandar me mumbilo. Kata baka moli binaka gamenda me toka mawawa. Si bata banda? Iyo. Kaya kau masalah tu lu mo kuno warga kami ba. Toka. Indaka pinaka bakaliwa. Mananga kurubo sa taku. Nalibu ni wili tamatera applying close to 5 million or around 5 million. Iyo, ibu CV itu. Ibur aja. Bura. Iyo, na bien baki na average ni tamate apply tu kay $5 application. Na average na application tali jumi ibiti. Korre ko. Iyo. Man application na. Elele bu aralu tu siku balik na itamba. Na itamba rabang ataka man bagi sauti, rabang ataka talang bagi ngo. Kaya kayo ko pala ng bagi sauti, sa nga ni duru, o apply talang bagi ngo, bisu tan kami tamba. Kaya kaya siya nga, na competent detect nga ni kami tamba ni sa it's not a current photo. Automatic na dismiss ta ka na ng application. Andina. Dotal nung kutaro ni sember ni daro na rede ni na taga ni beba o niya wawaseti kumay. Wikim ni na barong ti kumay sora tarot kuminggo na taga ni beba tapa mo ni na rede ya. Alam mo ele wara bitar tarot kumay balatan na wikan dala ko duro mo tsung Amerika na matin tubo ko di tsunggo Na tama na nung makasama no. Na ofekta kan video asekelid suko, Davis Divisa. Yo, si non video mo ni campaign na 2016. Si video mo kausar na campaign na 2016 na 20 kino ko ya. Yo, navuna vinakatiki na me savia baka vida na orto sanga orto na fali mendike me mboko na Davis Divisa ang balata tinga indong navuna. Ando na turang ang wala may Iran na Davis Divisa. Adoro na Davis Divisa. O kuya ang may attempted may terrorist kona bomb. Iyo. Kuya kurtong kay that's why that's in 1990 back. I mean 1999 ba. O kuya ang kurang kay sanga tu mikin na bakang biwa ko kuya may sambo ko na kang balata. Patungo rin sa inivertig na kayo. Asang kami biso tayo nga na kina process. Kung kami sanga na sa tugin kino Trump ya 2016. Asa kami biso takawalo ko na process na 2019, na 2018, 2019. May ko sa apply baka passport. May sa ni tag baka lilay na kana kayo. Kuya kortong gabi may tag korto ya. That was the only change. Kada ka ba na past Trump administration. Kung require tayo na passport mo apply mo na 2019, 2020, 2021 mo apply with the passport. Nangong nasang kay turtal mi kino Biden. Sangkay baka rasukalis talo ka. But some of the safety measures are there. Nakangabasok ka rumpay na passport. Kunin ba passport na apply. Kung bali kung apply na bagsawit, kung apply na bagingo, sasayin ba passport. Nakimitan ba nga? Yung sa imbitibaki. Yung nabikan balik ang Davis Divisa. Sa siyang talingay ko tatagatalang mo yung trouble na kinabitola or tunay business mo. Nakangarto sali introduce na kamorto kundo tala na golden visa. Na golden card. Ayun. Na golden author, na golden card. Sindo nakatsuwa na golden sal. Kaya baka may ngay sulisar nga na golden card ya, pero na suma 5 milyon ng dolar. Asa ano na natsuwa na. Ay, ko rin yung mo. Kaya kung reform tako ko na green card, asang game maniling wala may kino kaya. Kembal, asang talito gitarri mo ganito. Kanto ruti nga, balik talaga na nasa ating Amerika ni San Ripo me diversify ta kana buruan so na buruan sibirtawan ni metawan kana sanga itu ba me nakatiba na kana buruan ti ko konda ko timi ko ngona green card nabi ang bagi talanga bibi so na nambani eligibility man nabi matintu porto rei da baka o viti
Kaya yang bagi sawit ortu rumah itu romande tulu. Ortu sana yang bagi ortu oke itu sulit na eligibility mertu yang bagi mertu rumah awal. Wa juga. Kaya sa tukun itu rumah awal ortu itu rumah cingka lima orang kena boleh sota lama tim Pasifika. Ratu rumah mea lima. Oke musuh di bitin orang nampak bagi mengo. Kaya juga anak itu awal. Mesua kaya juga na wili tamat tela kami na bimatin tu. Berarti ni kita tahu wiliti ko anda Oceania, ito nung baka Iya, anda iya Oceania. Oceania. Io Oceania todo ko. O vitsi yang kongkona tu na visong. Iyo, rin di ba madalang man diyan, dako, wili ko tiko na namutang di ba? Totoo sa nga namuha siya may na tiki na bimbinay. Iyo. Vitsi. Io Oceania. Naka wini chicken o vitsi ngo. Balata na interview ni green card. O singkila na embaki na ulang ko balata ni sandal ta lebita na embassy lebita na iwan mo ngo. Na wasa Pasifika. Ilu. Na siya nilu na biya embaki rosa ulit nga. Navuna gogo na tiki no vit na vismo mbali tsuko na nortu embassy kona embassy levu ni taka interview wetu ngol su. Wira kada na bima tentu ira matentu la la itali pasi wira travel tsuko misu. Mera ga melo rikina. Ngala kamai na medical ro na bunu ero tsuko vit ko taka tsuko na medical. Ko ya ko wiri tiki no wale. Ko ya ni sonna ngona. Kaya baka namun nambah so nambah libu sar ko le tsuko 2700 ba 2600 2700. Sa nambal lebu tu ga yo is still a chance mbala to ira na nambal ke is a chance ira nambal ile ra chumi na uru ra chumi kirbat ra chumi samu itong o ira mbala ta ni baka tar tu chuma na baka ta ke ko sumo ira sa sumo na medical sumo na interview de sumo na wondo ni nga buka may non ra bunwa kibiti baka ta ke baka ula ko ngai gitu ko ya ko libu ko rutu kina ra apply tu nga mo mo na namba ra gitu kino ira nambal lebu ra chumi biti ya bati mo ba kwan e kono buno ko kono tiko no viti le buna nimbi wata malanga wata ki Australia wata ki New Zealand pero to rubia to wata tiko na ni bisa ta robi ti wata ki Australia tiko ro New Zealand la buna ko wini tiko no viti ambal tra interview e ka sartin isu ko na boni bi matentu rapil kan buna boni bi matentu so era sa retan resal sa turu sa sinron baka ni matanggi araw na wondo miki kaya lako kaya melak talo ibit sa interview lako mandang may ibit may medical ayo kaya ko to winiti kano ganito Sendiri na sarang ay. Doto ko na sa cukup nga na fini medical na police clearance. Abi ka kida ba ya sanggit tangga talaga kan bondo mai. iya Usang wala nga bondo na bondo recommendation. suma na ngay bondo suma din sa mo solitan sula bondo Australia Santi na. Reda, beke mo na parang ti kumibiti, ker sarang abi ke mo ni munika kuniwele. Reda, porto na bekanta to may nauru, may tong na biwe wasa Pasifika. Endo na uli ni bono lewe era la kuduru mo tu. Meron ni rangay may sasanga meron wala may video. Kita to, so wikim ni tok nga ngori kundansi ni sa nakorota mo buwa. Ni buwa tok nga. Si bata ba gor iya Ratombal nga. tombal to kamay ato po la to nga to ka fancy to Di nasar. Iyo, to sana lako besar nili sana binakat sarang merakila so na kena matila lain na daba mena bakamuri ngona sa unisa na ngwale ni kina na website sa chuk sarang ngona website na page o nda kumarika hindi ni chuk na website lebu yuko sa bito may babala ka weekend meda na sarap ano wase ni na page na routes and route mena kay pamadalo o ko men na be point dilalay kere en beauty tik go ker bikim ni na warong tik mai ni waka tundali nga mai waka binaka going iya yeah na posto ang bitotongo ngo indo na taro au digo masar ka bakalew nambaletan oir na via check ta kana non result si ni matak no kay rami na matak ni matak sana ready to na no result mo re yo na ba ke sawit yo ambito sa tiyo bukan bindikin na ni nangona na bulo ko to ba ko butan na ko to ba antul ko interview kaya na wata ko na talo no doktor
waktu kuna tiki na nyosa apply wati yana sulivi ko ndono no confirmation number na no confirmation number ya mo maro rebe na kasarti ko balatani yamba kingo ni ngona mona chekina iko mona na confirmation number ko to sulivi ko ngona apply kana basauti iko la kebo kataka ya bo access taka kita lo bo result ganda yo inyo kebo ka sa lo confirmation number versus saya sarang kayo sana sinro betul misal yo yana roman ruang bakana bagi sawati asabi so kina na tutubo keba kasay lum confirmation number ay ko sharot singa ni check wana kena post ko sa lor tongor na skill lor tongor o sa mbito to kina na ka boy ko na ko na ta so ko rita baka mo check pa kina no result keba kasay no confirmation number ni ngwala na page ni ba ko wili ka ba binak keba ko wili ka ba binak ya keba kasay lum confirmation number keba kasay ti lum confirmation number ngwala tinga na page bangara na posta na April 28 ko post na April 28 bangara na tingnisina kaya baka yung natin kumibiti ko na baka rin na post yung baka na April 29 na matay sa ni bullet point to visit the official EDV website go to dvprogram.state.gov go na link ni ko tambak ka na link go ko sa nakutsi ko sarangan ginatang ni beba ko mo nambiti mo na check ka na no result ko sa tong ko kaya baka mataka kaya baka ko sa ramo sa vietse ko si model si berkap kita na page mo lang na post go tambakan ng linggur sana ngoli sa kina iko nangai lakon na no next step iko nangai access the entrance status check nenu niko tambakan kina lista na biu mai ko bitan ops iko mo ngai na tambakan kono kumbi sigura number 1 access the entrance status check lakon entrance status check tambakan kina na post gur singani talen dro bulungur mo ngai lutar kina o sa reta baka rua reta baka tulu reta baka ba like sember no posta que baka on kai nendo na puno lese sekina mo listal mena post ngo mereda na vika mo tabak sa to sarta ngur ni kia o tsai ko sanan ngai bitana ramu bitana mo na mo rorua o bitana mo diro per o tsa sanan kita lo na confirmation number kia baka sa ile na confirmation number yuk sanan ngai select ta ko to ko puno badiri select forgot confirmation number Zing takana tambakaya na sila forgot confirmation number orto sa naging bita sa kami guru ko nakamoy ko verify yun information nga ibina kahit orto na taro kami gur sa wala ito na application nga o yung ambita wala mo sabi mo na yung pakita pa yung laundry program na yung pakita pa kaya mbali ko pa matalata ti kumitak kaya baka yung apply na 2024 o yung na click taka na DV 2026 kaya ko check ti ko ni mataka yung na click taka DV 2026 click taka o chaos tamba kaya sangkay tarong man na bitin na yadam to ko na yadam ko yung ambita no application ele mo weekend au sim torra wa ya ti ko kata bango but sali mo na wada tarro mo leti mo bio endo tenia tu na boy certificate endo tenia tu na marriage certificate endo tenia tu na passport era ka ti ko kata ala bailang ko ya la da ko yung ambita wala ko ambita mo no application mo ambita ka ni vida la te vale nada this is a very sensitive website ni vida la te naka block te na no block tag e vina ka kartu slivi ko mostat tal ke se ngaroni sa bakali werna do ko wili ka werna bi matintu ya o werna matintu high risk ko werna matintu ko konsi ta kamir ka high risk ni ka ital ka bakali do information sa block te no rapidis ko ya bitane ram to o tsa ke baka ilalan no sa buto check the box if you left any field blank no mo date of birth mo ga baka sa mata katsu no mo date of birth Amerika e visita la titi wana mai viti santo mato ti ko miliona date e mur na man Amerika ndo liti ko man tobole matini tobole na man ti liu no mutiki ni sena i mur sanga yambaki ke baka sini fru ga bisota kami ambitiliu na teknisinga sanga man sanga yambaki Ocha sakai na boy website kaya talo kin authentication sanga lagu na code tabaka na code nakaya submit nangol sabihin ko okay this is a very important part all of them are important but this is very critical nangol na iyo ko sa tambaka kina sa to verify ta kami kina that it is really you
Orto san solution mi ko confirmation number. This confirmation number take a screenshot, write it down, or do whatever, save it. But they will not show it to you again. Once you close the tab, it goes with it. Once you refresh the page, the confirmation number goes with it. Nangolang araw tumbita may kina screenshot. Kaya kayo kumunta itong telefoni, sa mga takatong computer, take a picture of it with a phone or write it down. Nalung masarap. Copy and paste ka semua. Cakap serang. Na namba sarang anggur iko na mga tak. Iko sa mga wali list talaga na page ilmur. O sa lang gali ada tayo kira do punab. Pero namba nom confirmation number sa lang kayo ko ba. Sa lang kayo ko may kinan na nomor result. Ni ko sa wali ani kinan nomor result. Ni ko sa wali ani kinan nomor result. And doon ka ni wali ta ka daku ni to malagi na madala. Totoo kasaranga tos chiko liber sa babi di bina kachuk mengo na kena mata ta chiko na bitalam no ai bikim ni na barong chukumai o ya bikim ni na sangule ta bana nom ni confirmation nambai sa bola to mengo o lobo na dabo moda ka ba mero di soli mebiko na nomu confirmation na nomu tinga na katuku ne ko e na soli nga may bakan dua na ngol sa tasongo kina na screen ya saya libata talenga na nambaya sa kirisar nga bikim ni mo ni tambaka wala se dapta lang sa loro ni taka mo kakua ni bakailia na no mo confirmation number ya wike mo ni na sa ti ko no ni confirmation number totok bakot sa totok saranga ni sa ti ko no mo ni confirmation number ni sa ambit saranga ni loma na number ya ni sa natukun may na ni date of birth me baka Amerika okay to maybe tito ngali to Ingilandi bi sauti ko na wike to Amerika na wula iliumay liuma na vula sanga itikani singa sanga ya baki ni sana barong tikana katukun mea marika na natukun ko tobole manda na date of birth ombito kina na tuba ni fika baka Amerika ke baka manisanga ni rawa tobole nga na kana ko mebite liuna tikani singa sanga taraba na vula sanga taraba na baki kabimbinga take your time take your time. Don't rush it. Toro baka malua, mo baka muria saranga, nakasaranga ito kuni chukumay, no mo sa baka lewa na ito na fumia. Doon na ilabo? Iyo, doon na. Na karuan ni ngoloy ko sa kina, yung sa tampang na submit, naruna ko nung hindi yun na right. Kaya baka, siya ni successful, kaya baka sinituro na nung application, or to sa nabola sa ratsingami. Or to sa nabola sa ratsingami that your application has been unsuccessful. It is very clear that you have not been selected. It is very clear. The tricky part is if you are selected. Elebu are do confused to gonna put baleta. We expect nangona yuko ding tekina mundalabe ni me boleh to make congratulations. You have but the letter they give you is very down because ikon na no more excited ikon sa win taka to them you still need to get a visa. There is not a confirmation of a visa. Kaya nangona korto na buno korto orto mbide tikina ba orto na bola tunga mai not even a congratulation. Maybe they will change it this year or they have changed it previous years, but it was never a congratulation. Your application has been something for further processing. For further processing, that means it's been successful. Ilego sarangay daw andun ro. Asangay wala may. Okoya sedingi tayo ko na rundul na vula mi bango na rundul skutul. Getse ko ya sarida tu na letango. Iyo. Atsik pa kana rundul sulkaru. Sangay message ko mo ko wiyo na rundul sulkatul. Sali vole le sartu ko na meso ko na rutu. Sangay tu mo ko. Oyo wa apply look for the mo apply tala ko to wa apply to iliu. Ngai bakabyo sonda kan gudo ki mandi lutu wono application. Wang kita ruin ko na da porto ko nan to murto na they need some more document for further process. Ko tinu ka screenshot ka man mo ina mulata. Pakauta mai. Asa ka imbita mo ko.
Iya na bunga konfistika na tamat na tarera. Baltini we expect a congratulation or application successful. Ito la kaya. But Iya. to them, reality is very dark. Iba sa kalaman na ngayon ko, you read it, there's no emotion that behind it that you want something. Iya. Kung saan dito ka na mo ka, o saan dito ka rin. Mawala sa nga, wabita na mo DS260, filter ka na form ko, takabo, asan ko yung wala may natulong. Andil. Ayo. Akalong atasar ka. Wah, rede pinakamatang ka ditaruh mah eh. Ayo, asan ko tarmo. Asan ko tarmo. Ame mo ko, ames, yo, kaya ka ni message to me. Kaya ka ambil kau hindi ako sinireply tikan. Ayo nang winbox. Sao susah na. So lang ulang garto do message mo iba, lo sa sinta nga hindi ko retaro. Kaya ka ni message mo hindi ko tatarumay. O siya ni reply ni ka ko ni message tal mo. Dia ko la ko mista kan ni message. So wasang nga lo sang garito na message ni buo. O pa siya beses tike usar kami nang una wili ka kin naman. O ang guys ni reto na message. Saya. Ya sabi na kasar ni ko rong itong bako tutor. Nah, rede ko Sabtu Amerika. Asat mo. Serena, eh? Vikim ni na barong ti kumay na kaya wase tu kaya marika sa nungona na siya kaninda siya ni baka na kaya na namaka me baka ni do ang kangga na do na kaya na boleh maya congratulations you have been selected ni me baka darong ada chungo siya ni baka na kaya ni tahu boleh chung maya your application is subject for further processing kaya baka vaya na numay bola dosar na kaya baka susulim. Totoo kasarga. Pinakbali mo, unta ko no mo wasya maya biran na nanamakiti ko na kaya sana luray na dandan mataka. Iya. Ro apply to ka guitini. Ro cekta ka sa baka bisa na launa. Mbala tanir ka na maram radunga to ito na kang kita lo tal sugo ro guitini rungan talaga may. Iya. Maram ang kasnibul. Sangkay cekta nga ko na nona. Cekta nga ko na nona sinituru. Kasi tumbur ko sa rana rana. Tumbur ko na tulo. Kaya tulo ko sa sinituru. Magituru ko na tama to. Malisin cekta ka to eh. Asa kay message mo boy mo gitar mo ko iker cek ta ka manunong kang cek ta kay turuto. O ko bitin kasi bul sarta nila ka tondo mo iko. Reda, kaya pala pala dara kada buli de ka Taka ko ni berendua. Da sega ni Ayo. kita. Da digi teksar nga kwenda sega ni namak. Ayo. Andil. Andil. Totok. Iya, nangolo sar na turkin na ibole andaku. Na dapat taliti ko merna dakava na buku ni bakawara. Sabi na nyo sa turno nung mo lima ta. Kaya ka mo nila ko lako sa tugon ni ko sa sinding tay kakunyal lilay. Kakunyal kina. Buka ko tegi ko to kono mo taur sa nung una sa ruin do da ko pasibia. Sa nung una sa sino pasibia sandali loman lang ka pa kasibia ni on dit sini turu kina application. Wa baka sam tam baka nakaw tam baka dala, tam baka nakaw bitadala si cukup baka tolo sal or ni turu kin. Isya. Na this is a lot. Na computer hindi kita ka lo na tamata na application. Di computer nga no application. Na computer nga it's a lot. Ko kay pakangan ni do kan na lottery na dapan na kami go roll take na polo kay pick pili kena ya. Eba search nga ba. Do ta ka meet CV. Ayo, eba search nga ba na computer roll tak nga ba na application do to. Kay pick tak nga ko ya. Ili masa bulong dulu. May iba na wala kan CV na 5 kina chin na milo na tamati apply. Ili masa nga bulong na undolo na bisa karotak. Monggo iba kasama ta kami ba 5 undolo na bisa buru-buru to ko. O vitsi. Ili mo na undolo chuko hindi kita gitu na bembaki. Rondolo tiga hindi kita gitu bembaki rondolo. May ba 5 undolo apply. So the odd na odd ni application ni I think take okay to chuko na. Ayo. Niya to application number chuko 5 undolo. To ke pick take chuko undolo kana. Na biyan bakya. Kwa kunya lilay. Ngai ngole ngai pa wili ka to kan talo ki o turakan na rale ho na dali na deba. Na bala to na pala to ko pa katil ko ruwa. Katil ko tulu sangay ngole mikin. Kung ano ba ka sa mata ko. So ni so min application. Ay kaya baka usas o check mata ka sa. Iyo kaya baka manolo ko sa buli may subject to further processing. Na mo next step pa taraba. Oy ko mo na fill ta kan do na form na DS260.
nangaul na sal na utikina na kina tsektaki sana via ut stalim baka vitan mata na kini evento talim baka ni role mo na kay baka mata talikina Don. membala tan DS 260 na mo kay pitamento kina post Yeah. me romata leta kina beka kida munifilta kani mo ni ko sa tra kina na no result mata kan ko sanding tag na no mo bina kasarati ko nakango senga ni first come first serve ako baka tunga bono mukis namba eso en si sa taranga bongo sa sanga sara kami sa filta na fumungo ataka bongo ataka na medical ataka na police clearance sen torgo malua redan no mukis namba baka tam saran totol no submit taka na no application na no form na beka todo ko na no interview na no visa will go according to the case number redan no mukis namba ni mataka marotaka me relax to mada baka mo kadar tal tuminto tal mandar burla tigo kasong kala to no document raka pa ko malo kan lamuna ko wando tukunan kina monitor wa malua balata si ko na information na non information na kita non personal information ni vivi sa wona bingo so lang na viso no address so lang na o sama ni apply to submit to no form o tsinga i ro na mala o man rosa to bat kinto ngone le o mo tipo certo sa kita ka ka na form sa submit kaya dan doktor kina malu balta ni ela tau yang alum submit to tu ngai visa wendo ka se sudu to ngoni se sudu na buka sudu na timu na dala kola ko sa submit ta na form kasi meron rukla tu sa bukit kaya ko ndo bibikina ndo doktor ko malu na imbita sarto ko mo submit according to kisam ndo imbita sarto ko ndo tugunati ko na no mukis namba ke pa ka sa reda yuko sa na torno mi bola mataka ke pa yuko sa ding taki iko na reda iko reda era na not ko tombor into na ko na last bullet point sura na common issues na common issues na ko reda bracket ke sura na example 2026 xxxx na no mo kis namba na para na tigo na 2026 ayo na no mo kis namba na tigo na 2026 na 2026 OC nya me representar no yuko pikte ki mi OC 2026 OC ocha sangkai 0000 sangkai licho na kis namba mur na no mo kis namba yuko kona last letters after the zeros no mo kis namba 281 select 000 231 si 000 2096 ba kamba 2096 no mo namba yuko 2096 eba tu ba no mo kis namba ni mo nando toro kina ta mo kis namba you usually refer to the last numbers after the zeros. The numbers after the zeros. Kaya na lumukis number. Kaya baka, yuko sa check lima tata na nung musa bita rotong na yuko, kiro na kita rawa malutan na kaya pumatal. Na lumukis number, kaya baka sa tiko en dua, tormen ng dua, kina tulun raw. Yuko na lumufom, na vika kaya, Managay submit tagat juga na via July siya ko sita via submit out rana bali ito da siya kanu namboy ko tiwa na runun dolo ko daki well to kanu mo kinamba wilika maruta ka tu may relax te de filter ki form sarto na di siya ba sit sa university February nambag membo there is no rush balata ko tukun may like it is not first come first serve it goes according to the case now matata sarana matata bakotina betala no wasich kuni kuhe total no kutaro nda kona ulutang kotok medolo kona important notes the second point veira na schemas sa lebu sar bitar tar tung bibiau era tung bibiau dona marama bitar tar mai tukun ento sangir cuma ku telefoni sa tukun cuma ko ni santing tek na gangu me ubako teni dona sende do manda no bamada na tikina sebenak na sengen dola ka usuma na ka wo sen dola ka usuma na no mo application iko rete no mursal iko klik ta na link ko to kay na link ko to kay iko tambak na ya question na bicho sa rabo ndol no ko na no mo ako ni ko mo check na ko sarang na link senga ta link indu ang galit check may na bukum
ko tongor iko yala ko check status sira tambah kana check status sira ko sira na bulma Gina. iya Oh, niko itu tambah tahu kana check kesana. status iya niko tambah kana check status ya Iya. ni mataka usana redekina ni sana lako men na no mo no kulik mo check Ya, bikin ni na barang uti kumai. Kaya ni ngole na no na tagani be polo mo. Ko to kina na link ya. Ni tambakan to do mo na rida na kao sarabuti ngo en nunggu tagani be bai. O te ngole som sarira endo na box kara to kira check status. Eh? Check status ya saranga. Sandi na sa iya baka siang talaga nindula ka mula sauma e adova saranga na nola na matay tanto ni kawalan gali sauma na mo police clearance o tikene medical kaya baka indo message mo ito mo ko ni sa true na ngono go siang na lasu na wana kalau ko matagal may biti sa kayo kumikin na result iko lang kay check ka nga naglikin kaya baka sama nila ko lako in 2 1 na ko or ni filter ka ng application filter ka ng form mo chance na ko ni labo kaya baka ito ko ni labo sa uma kaya baka binaka sa uma kaya baka siya nga on do advice ta ka baka kako ni baka siya numela nakanggo ko ni filter nga baka ko toma na application ko na kinakaro rosar doon lang ulit ang dati awasi man kalau satu kuno timba kay napatawato mo awati ko may biti hindi doon makasakit na ako to namula sa antola kin na application aw wale may mitisi ndo na buto kay kartu ta kabuto korto na application ni ka kartu tas da juga 5 bulan dalam dalam application dan tamata ayo kuya yo coba ka yuko ribo di tangan baka na play baka yuko pero no le so makiti ko kan sende yo untuk baka salta tu kuah santo na lusilyo balde ko nakangon biti kan ya mo sarnga nanu mo address bati kan mo dirobes kasi nga santal do na kemitam bati kan na form it's pretty straightforward siya nga talindo ikilala solita rotilo me baka tikiko belka na taro ni no mumbula na odine ramu to ko sambon do na yuko sa kilometer ni liu do na yuko do mata tu liu o sabaka wati o luveni ivena no mo address sino talindo ay buru-buru mo ikilay ko kami nakabakati ko muna so mga bakati ko na lumutaro kuya isra niya nga kinamuna liso mo talindo kuya ni mata yung ko sa check ta na mustitis tungo tiko na vitalo nila ko na kinasaw di ba kaya ito email tayo kumay ito ko naman yung ko sa successful kala sugar baka po sarang kaya baka ko man na email na uscis.gov kuya sang kay meli en juga ka ito ko man na email Gili en sila ng USCIS.gov. Diba kaya siya, kunin mo kumbot. So, ito na ko, sumakin. Ako lang gili, sumakin sa ng police clearance, no mo medical, pati ka na no mo interview. Yan. Sa matatsar nga ay. Matatsar nga ay bikim ni nabarong ti kumay. Bikim ni natarot ti kumay na ilawo ng galiba kaya nga tegsar ni sa nalita ka na ng police clearance kay na ng medical. Napakali form mo na nga kung mamadalta ka tsingolo mo, siya mo na nga ni so. Kung naturangan ni namata, tukun mo na nga mo kung ni ti, kung siya tsingolo mo, bito mo ko na namola kira baka tinkarwa. Sa doon din naturang do busota. Kaya malambal di mataka, kaya kaya waray ni sige takin na lang, kako nila malyang. Wara ka tal na bulok ko to. Nandola talikin. Si ba na banta? Iyo. Ito talagang kwento libyan baki. Gusto tangan natin may tamba. Apalya nga, may bawal to edit. Check ta ka. Kaya baka siya nga, well, ito. It does not change anything in your life. You did not lose any money. Sinto na pamatakin. Okay. Totoo kasar nga retan ko sabi sa tunga mo na kana itukutuko matelalay bikim ni natarchuk may membleta na link no gato wala mo nang bitayan ni nanong gutang di ba wala labo nga nang bitayan na na page and roots and route na kani tukutuko matelalay na link merara bikim ni nanong ni tambaka kau ni bitayan ni nanong ni tukutuko satu nga ngo na welcome patakin na entrance status check instructions Sabole Sartonango, please be sure to have the entrance confirmation number, last family name, and year of birth to check the entrance status online. Sabole Sartongamea. No more confirmation number. Na yada ni nomo do bubale.
So that's the last family name, surname, eh? Iya. Wate ke na nomuni year of birth. Tandin. Sambil sartu nganggo, sanggo tambahkan na continue. Mm. Tambahkan na continue. Sandin. Babi di manaksar bale bu ndaku na nomu sulitu na nomu ngona. En sirbe na kanikuwa mo may wasya tu wiki mami lebu ni tuku biar na bakala mata tuku na sigani mataka. Dotal na kwa wasa ni seber ni taban ndoro vital. Sabinak, wirna pakabaruti ko ng interview. Lele bu sarap karuti ko interview. Sa pakarufulo ko na interview may biti ndo bingon na biyamba ndo may bango misati bu surreni mi ataban na liya ataban na sivitemba. Santo tutto sarto sa interview. Kaya baka sa pakabaruti ko ng interview. Elo bu sarto meses ko may rado ka may yung pakaure, pakaw nervous na nakamo tunan ko. Kako nyo alam malang katakawali. Balata na kemu vola tugu toga korto sa kala na DS260 ko na filta kan ko sa filta ka wotsi na kake den baleti ko no sa kala ko sambi telo me ke baka nga wala su na no DS260 na ngai velin to kana lang lo me na taru to toro na interview ke man bala busara esenga ni vitu na minutes ana vitu na minutes yo na ang bala interview veli lima to na minutes kana bala interview na vikata la ndo tukuna tibu ke baka o sa kila tibu iko na main qualification criteria is a form 6 pass ni ko pass na form 6 you are confident that you will get a visa unless ko alla su era no mundial 16 dona information ko kan bitar sur la su se vida la timber dolaka ke baka ndo ka na ka ke you go form 6 pass you are like 80% sure 90% sure you'll get a visa. Kaya ka, siyang ano mo form 6 pass. You will need 2 years work experience. This is not just any work experience. Na 2 years work experience mo, ito ko na website. Ako sa ambito man gani lu, kaya ko ni siya lang matalo-talo, ito ko lang gayong bita talaga. Na website, di ko na rin check talaga na mo job, kaya qualify. Yung na check talaga na job may qualify. May na mo job point me 7.0 me above 7.0 iko na bitanga do mo occupation ni kaya orto sa tulong ko na mo job description na kaken pati kino mo rating system na rating system me above 7 to 8 kaya ka 7 to 8 mo taka iko 2 years experience na you qualify sa almost weekend talaga ni sa check mata ni ko sa apply to ni ko check mata ni sa successful kaya ka if you do not meet any of these two Siapa kaya siya ni rawatan na mo job na runen baki. Siapa kaya siya ni pasir form 6. Sa kira-kira sa nga, kako ni kolusyon na mga una. Kako ni kolusyon na mga lab. Balata. Doon tama nila mo, libo ko na lima ta. Awa, sa nga nito ubiya tungo na bakali, ulo bilang baltili, wento makailulu ka kinabiyala ko, but it is a good investment for you and for your family. Yo, kaya baka sa kilay ko nyo ko, siya nga nimita kang deber na kriteria mo, sa kira-kira sa nga. Kako ni kolusyon na mga una. Kako ni kolusyon na mga. To kasarngayan do tangan bibagan numimbimbi ya baka saba matal tek ni bikem ni na bakale form na form 1 mo pasi na form 1 se memba ki ruana no muzakazaka ya mwana ngwale na website ko tun chika lo bo me vitu point save la kadaki na rating ko te ko ni tikuma to toka ya so me ko bikem ni na re rongo ren beka na kani rongo ni kwa ni bitar tarmai ni bitar tarmai warang tal chunga mingo tuliana dir bakaya bulu bina kamara menita tuliana bina kabali bulu setiap mai ko ya mai bitar no tal ngabuke tal ngabali buka lobo o numu mara matangali na lele busare ba lebe na non reform dala kana bibu ketal ngata kabo ko bikim ni na bina kata monitor ni bitar tarmai sa baka satu kun chukuma ya
Marika ni ngole na page na Roots and Routes se ni inbox may biyaw on gato pala mo nang gitarero to na leoni team korto interview na Bagsaut don taman law le borto ngol me na no program na Bagsaut karto pa matataksar nga lew naka kwe endrende ti ko me onikilay total la tarlo bo berto na interview no mo to bosea go berto na interview korto na apply en ronon dolo rosang bulkaton iyo. right. Mm. Doon ya Iya. bikim dia na apply na ron tolo sub katolo sa ba ba kana numi tikin ko labo na numi interview sa ngwaliti ko sa borti ko bungo Mm. okay ya doon binaksar nga totoo ba kauti nakabalib sa labo o klani sa andor Nawala. simita din daro ngono nindo na awa Uy. Mm. totoo wal tungan ngono sa wambul tal tungan ko na umidaw daw total nga beira na maramay do bibu ko bakilib tal nga na buku ni green card buli binaka maramayano malo na semati ko may na East Coast ya bikim ni nati ko may biti na bisi burbura ni ka kunya lilay sa tunggo ira na kanter na sulima kasamayan mer bibuke bike munie babi ni naksar bali bi labo mari ka pasilangi non sulit tu mena non ngaune na bong binang di kuwa mikro mi view situ na viwe kani na singa binakan ni endai iya lista mo ko mena mito malatalin na nanguna ni sana turki na nomni bol dotel na kaya na vital no si bata banda Iyo. No yo stalo mo ngi matal takala da next step. Sa torto nga matakana no muy bola ni sa turutoka. Intel ko kumbuto nga ni tong nga lo nga viko. Wara ka to na kay tungan tala na mo na ka ba. Yan na ya tulong pa kana mato mo. There is no rush. Torto nga malua. Kumutulong tali. Kasi nga ni first come first serve. We go sa kunin dia kisna. Oh, totoo ka sar nga ya ingon di sa tadi ko mikina na ibola sa bolitok mikina your application is subject for further processing sar nga sat kunyan ni oni sanding tag totoo ba kaoti kaya ba ni do bira ya ni bitartar me bikiro ke marika kero na gayan to ng buleti tay ni buru ko mikro marta katian mikro ndote na cheers bikim ni na sigani matang wala sar lako lolong sarba liberto na bitsinani andar go bitar chukar mo na liba-liba. Iyo, una ka, umatoka. Naka, matok Iya. mana. Iya. Sabi naka binakabalim sara tumaysiana en no museo matikumay en puno levo o Texas en deva kay Amerika. Nababili binaka ni tiko sa na kanda me bakataki tumaysiana. Babili binaka talaga bitinisiana di mila en non rodovito kun na non rodovivu ke beira na nonda leoni banua en bise burbura kay biti talaga en non rasa sangat tiko meron durumay Amerika sa pamatal ko kan sa sibit ti kumba kay limonan raw na bibu baleso raw sa buke merang wala mai tai bolo binaka na ita tulian na pinakavali maraman ita na bibu kami meron nila kava wira na sulena non ra namba non ra details na passport na tapos mo bakaliwen na non ra form meron nila rawatan non ra confirmation number kaya saban ni binaktian bikem ni kaya na bakaliw form mo and bulo ko to na magsahoti levo na maso satu kung cukup menggo ulamila ker mo ni kaku ni mo kasi nga ni mo ba kami meron ni yanra en na bana kaloko langono may biti 4 a.m. Ukla sa meron ba ni tang na to tala tabing may na no ni mo na libuli ba sa pa bin bin nakatek chuka na mga levo bikem ni nando bito ko nito kumay baka bin bin naka mga levo naita tuliana dir ba kayawa baka bin bin nakatalinga be sunia baka talinga kin be naomi daw ono ga bitar tarti ko yan, may makausap ko nuti, ni kako niya lo ilekel, chini sibit sa kabulong ni tar nga. Ni tar may. Kako ba kando niyo na numa, may makatukun ko kaya o nukundaku, marika, tukun to ko so nangona sa lawyer royal lo lilay, ni rere sombe ka na taro, rere the kambya ka ni taro lilia, Siya ka na baka perten niya, this must be just silly questions. Nanuma, any question is a good question. Taro. Kakua
ni mantua. Konda sanda kalungata ni sati ko ira na kanda bakaongo me bakata kiro na biotini o marika bat kenti mila poselaini e rondo ni bagrete binaka weekenda na bewe kani toke ni tuka so erando be buke bakaongo sengan doni labro lavaka e rombita sartungai ni tuku me bakara rota kina non rota ni beba na roots and route and on Facebook page ni ngole kina press follow press like gay ngona e ro mbitara kene tuktuku and an ngole libikem ni sona kena notification meron yun kila na update sa ti kona utser nga go sana mbitara kene tuktuku membali ti kona ngone nila ni kandaw ngone nila ni nakaseleka ko sa kikel sar nga miniko totoko ba ko to Nancy Tuirambe boleh binaka Nancy na pula mga wasam ti kumikina on this side of California. Welcome to the United States of America. And ano ba kumurit ko may na fomo kere na bika kere eto ko ni America na ngwan nila ni kadabungo saya pa mai. Ata saranga may na lomanga ni Rone awasawoti. Taba ka binaka kina ni rawa ba biotini mero be vukeani kebe kemoni di kakuni alo leilai ke baka segani ding taki nano moni form bakale form tal na bulok toba dana wili bulatal wili bulatal ngo sa bulo me sangai me chune chulai okosita September vanga na bulan tawawa sa tandola tal me na kena bakale ni na form bulok toba kina bula o November o klasa comeback ngayon na itigtaki ang bogi binakan ni kuwa klani sobi kem ni ni nangan rebo mo ni ngol tal ndoro no ini mataki mam nalay sara LA7 ini kay bitar tarmay kito telangan na live to kaya ni narara buku ni tuku na wasi to kaya ni tambani ni gito singa ni mataka tamaro taka ni solito ng bula sa bulut sinatikiti ni sarsara kito nang kay update to kaya ni narara lebu na Dignity Health Pack na deva kay Los Angeles kana pa kay dorti kada banu ni binaka berto na timilibiti me non rato ng ganga babi ni binaka to be June kam kamida pagkatalanga kina ve Sunny Tofong kay Jason babi ni binaka din ito may sote ni kuwa kanimaran da sote makabiyakani da sote ng bula binaka sara sinit kumingo na lom ni tao ni lebu o Los Angeles non sa teka mo sirmay na biyakani CBS America meron kami nalay sarsara Los Angeles Sevens singa ni mataka ena na ronga tal madana nang ser metinia na nang tabi talo no ang bong binaka ni kuwa babi ni binaka bikem ni nang nibito ko ni chani batiwale tong bulu binaka beneso sa binaka bali mo nabito ko ni tukumay ang bong binaka ni kuwa Brenda Edwardson alipate koto tamay kitinay Helen Lowata Andy Vonoliwa ule Milandonu binaka bali besar na siya matikumay Joe Lasini totoka kemuelim bale ke kemnikeda na biokan mere rana mila boleh binaka maramleta Elizabeth bakadengu binaka balebo na siya matikumay ang bongyan tayo dala ronga talmada na nang ser na ser ni Tobata Vibes na ser ke Amerika mena tinia na nang tabitalo no ang bong binaka ni ko me makosat ko no kendo talo na taro inbox mai Kambini
sota eranguri mai sai saluma kituni bula minga sota ebe inga una sai dibi inga tale ke California Iselei America Kolui kami kamida Misamin raki amai sotaba eno vesinga Rito toka tuna kena vina Karakara wanda munda munda unima Amba lava tuna kena vale Etama viva Mekeno abu erui malamu Tuvani tu pakamatanu Saindibi kengereke Tu endai Iselei Amerika Urui kami kamita Misani laki Amai sotaba Ema veisina Iselei Amerika Kolui kami kanita Misamin raki amai sotaba Ema veisina Erito toka tuna kana vina Karakara wanda munda munda ulima Aubanga batu na kana vale Etama viva Mekeno abu erui malamu Tuvani tuva kamatanu Saindibi kemereke Tu endai Iselei Amerika Kolui kami kamina Misamin raki amai sotaba Ema veisina 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 Nakabalik sa tatawian bikem ni en bong binaka ni kuwa sa balak tungo na bima mani bitu ya nakabin singa barumbuka beke tongo ya Amerika banu ni binaka tuan bikem ni na mo ni mata binaka may biti en singa baruai ni taki ni nandona singa tamu binaka bikem ni na bakaleo fomo na bagsawati ni nandoan na ay tuku-tuku binaka sa nawari komuniti ko and sigan mata kana guys siya matalimay o tamay siyana o nungkundako o marika po silangi yan naloman ni Rosy tulo na mga katumay may karoon ng kay bitan na takatalani natabatali na itubo-tubay tiko mo ni napakamuri bikim mo ni nasanting atake aw saba ko mo ni bikim mo ni totoka na no na bito ko ni bata ni sinubelani ko and non da VOC ni kalawang atatiko ni maramata